Mu gihugu cy'u Burundi akabatinganye kashobotse. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko bakwiye kuzajya bashyirwa muri stade bagaterwa amabuye, ndetse ngo abatinganyi nta kaze bahawe mu Burundi. Ibi bitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru, ndetse yabitangaje ubwo yari muri komine ya Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Evariste Ndayishimiye atarya iminwa, yeruye ashize amanga, avuga ko abatinganyi bakwiye kuzajya bashyirwa muri stade bagaterwa amabuye. Ndetse ubutinganyi mu gihugu cy'u Burundi ni icyaha gishobora kugeza muri gereza, ndetse ukaba ushobora gufungwa imyaka 2, ukaba unacibwa amande cyangwa se hazabu. No mu bihugu bitandukanye bya Afurika, cyane cyane hari ibihugu bifite ibihano by'urupfu ku butinganyi cyangwa se abaryamana bahuje ibitsina. Na Evariste Ndayishimiye akaba nawe yeruye akabivuga mu ruhame, nubwo bwose amategeko y'igihugu cye adateganya urupfu ku bantu baryamana bahuje ibitsina, ariko iki cyaha ntabwo cyemewe mu gihugu cye. Mu gihugu cy'u Burundi hashize iminsi havuga inkuru z'abatinganyi, ndetse ngo hari abagera kuri 24 bafashwe barafungwa, bakaba bari muri gereza. Bafashwe igihe bari mu nama y'ishyirahamwe ryabo ryitwa Muco. Iryo shyirahamwe ryabo rikaba ribahuza, bakarihuriramo ari abatinganyi baryamana bahuje igitsina, ndetse abenshi muri bo barakatiwe bajya mu nyururu, ubu barafunzwe. Kuryamana n'abahuje igitsina mu Burundi ni icyaha, ndetse n'ahandi henshi ku isi nko mu gihugu cya Uganda ni icyaha gishobora kukuviramo n'urupfu nk'uko byatowe. Perezida Ndayishimiye asanzwe atavuga rumwe n'ubutinganyi, ndetse kubera umukristo cyane avuga ko ubutinganyi buhamanye n'ukwemera, ndetse bihamanye no gushaka kw'Imana. Yamagana abatinganyi no kuryamana abahuje igitsina ku mugaragaro. Ndayishimiye yasubije ko abatinganyi bashyigikirwa n'ibihugu byateye imbere. Ati ibyo bihugu bikadushyiraho umugambi wo gushyira ngo dushyigikire abatinganyi, ariko ibyo bikaba bihabanye n'imico yacu ndetse no kwemera kwacu, ndetse n'imirongo ya politike tugenderaho. Ndayishimiye akoresheje amagambo yo mu Bibiliya y'ibyanditswe nyine byera, avuga ko Imana ishobora kurakarira isi bitewe n'abaryamana bahuje ibitsina. Yongera ati kandi nicyo gituma iki kibazo atari ikibazo cy'u Burundi gusa, ahubwo ari ikibazo isi yose yakwiye kuganiraho, ndetse abaryamana bahuje ibitsina bakaba bashobora guhanwa. Bakoze ibyo byaha nyine bagafatwa nk'abanyabyaha, ndetse bagashyirwa muri stade bagaterwa amabuye. Ati ibyo ni ibikorwa bya Shitani, ati kandi ni kirazira hano iwacu Burundi. Shitani nta mwanya ihawe, ndetse n'ibikorwa byayo tugiye kubyamagana tukabigendera kure nk'abarundi. Mu butinganyi nyine burya habamo abagore, hakabamo abagabo, bose bakaba baryamana nyine bahuje igitsina. Ibyo bikaba ari ibyaha byamaganwa, ndetse ibihugu byinshi byo ku isi bigera kuri 11 bishobora kuguha igihano cy'urupfu mu gihe bagufatiye muri ibyo bikorwa. Ibihugu bitandukanye nk'Amerika ndetse n'ibihugu by'abanyaburayi bishyigikira ubutinganyi, ndetse bigategeka ibindi bihugu bisigaye kuba byaha abatinganyi umugisha, cyangwa se bikabemerera gukora ubwo butinganyi ku mugaragaro. Ibi bakaba bavuga ko uburenganzira bwa muntu, buri wese afite uburenganzira bwo kuryamana n'uwo bahuje igitsina cyangwa se n'uwo ashaka. Ariko burya ibyo ahanini mu mico ya Afurika bikaba ari ibyaha, ndetse no mu Bibiliya bikaba ari ibyaha byamaganwa cyane cyane nk'abakristo. Ariko mu minsi yashize Papa yatangaje ko yemeye ko abatinganyi bahabwa umugisha muri Kiliziya Gatolika, nubwo hari ibihugu byinshi bya Afurika byavuze ko bitazigera bibikora. Ubutinganyi bukomeje kuganza isi, ndetse burya umubare munini w'abatinganyi ugenda wiyongera, cyane cyane ukaba ubarizwamo abagore, abagabo, urubyiruko, abakiri bato, ndetse n'abakuru, aho usanga bikundira bakanaryamana n'abahuje igitsina. Kugeza ubu mu Burundi igihano gihari gihabwa umuntu uryamana n'uwo bahuje igitsina no gufungwa imyaka 2, ndetse agahabwa n'ihazabu, nako agacibwa n'ihazabu. Ariko mu bihugu bitandukanye byo ku isi bigera kuri 11
burya ho hari aho ubutinganyi bushobora kuguhesha urupfu, ndetse igihano wari urupfu ukakobwa mu bandi. Ndetse muri ibyo bihugu harimo n'igihugu cya Uganda. Nubwo bwose Uganda nta mutinganyi yari yaha icyo gihano, ariko icyo gihano kiri mu bihano batanga ku mutinganyi. Kuryamana abantu bahuje ibitsina, cyane cyane ibihugu byo muri Afurika byagiye bibyamagana, ndetse abaperezida batandukanye bavuga ko bihabanye n'umuco wabo. Ariko ibihugu by'i Burayi ndetse na Amerika byo mu bihugu bishyigikiye umuco w'ubutinganyi, ndetse bavuga ko kuryamana n'abantu bahuje igitsina ari uburenganzira bwabo, ndetse ko buri wese afite amahitamo mu bijyanye n'uwo baryamana, n'iyo waryamana n'uwo muhuje igitsina. Ariko cyane cyane imiryango ya gikirisitu, abantu bemera kirisitu, bemera Imana imwe, burya bo ahanini ibi babifata nko kunyuranya no gutatira, kandi binyuranye n'inzira n'ihame zo gushaka kw'Imana. Bityo rero abatinganyi bakamaganwa hamwe na hamwe, ari nabyo hari byagejeje Burundi mu kuvuga ko abatinganyi bakwiye kuzarya bashyirwa muri stade bagaterwa amabuye. Reka dusoreza. Wakora subscribe niba ari bwo bwa mbere uje kuri iyi channel. Iyi channel kugezaho amakuru yihuse kandi agezweho.